Mark chapter 14. Mag-start ta sa verse number 3. And magbasa ta sa Tibok story. And I haven't decided yet where I'm going to stop. So dali ko mag-announce niya na. Tanamaning dog. And we'll read as far as I want to. Mark chapter 14. And verse number 3. Mark chapter 14. And verse number 3, Gillette, I forgot I wanted to put these points on the board, but I'm going to have you do it because it's Visayan. And you saw it yesterday. I don't have a printed copy, but they're not long. Mark chapter 14, verse 3. English una, say kaduha. And being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman, that's Mary, siya ang igsoon ni Lazarus, nga namatay si Kristo nagbanhaw ni Lazarus, kanang iyang igsoon, kanang babae si Mary, or sa Maria. There came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious. And she brake the box and poured it on his head. And there were some that had indignation within themselves and said, why was this waste of the ointment made? Actually, Judas started this. Dayon ang lain mga disciples nag-awat-awat. Verse 5. For it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor. And they murmured against her. And Jesus said, let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. For ye have the poor with you always, and whensoever ye will, ye may do them good. But me ye have not always. She hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body to the burying. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. Bisaya. O ingon nga dito sa Betania, sa balay ni Simon, ang sanlahon, samtang siya naglingkod sa pagpangaon, dihay miduol nga uska babae nga dunay sudlanan nga alabastro sa pahumot nga hapla. So it's an expensive type of perfume, an oil used for perfume. Pahumot nga haplas nga nardos nga hilabihan ka mahal. O siya mibuak sa sudlanan. Mibuak. I learned yesterday it's not buak. Buak. Walay W. Mibuak sa sudlanan o mibubo ni ini sa iyang ulo, sa ulo ni Kristo. O dihay pipila nga may kalago salud sa ilang mga kaugalingon o miingon. Ngano nga kining pag-usik sa pahumo nga haplas gihimo. Kanagayor ang ikasulti sa mga kalibutanhong nga tao kung mulagad ka sa Ginoo. Nag-usik ka sa imong kinabuhi. Kanagyo ang pagsulti nila, di ba? Ngano nga kining pag-usik sa pahumot nga haplas kihimo? Kay kini mabaligya unta sa kapin sa tulo ka gatos ka deneryo ug ikahatag unta ngadto sa mga kabos, mga pobre. Ug sila nagbagulbol. I can't say it. Sila nagbagulbol batok kaniya. Ug si Jesus miingon, pasagdi siya. Nganong nagsamok kamo kaniya. Siya naghimo sa us ka maayong buha nganhi kanako. Kay kamo may mga kabos nga uban kaninyo kanunay. O bisan kanusa nga buot ninyo, kamo makahimo nga to kanila sa maayo. Apan ako kaninyo dili uban sa kanunay. Siya nakahimo sa unsa iyang mahimo. Siya mianhi pag-una aron pagdihog sa akong lawas alang sa paglubong. Sa pagkatinuora kung mag-ingon nganha kaninyo, bisan diin kini nga maayong balita igawali sa tanang dapi sa tibok kalibutan, kini usab nga iyang nabuha pagahisgutan alang sa usa ka handumanan kaniya. So my message this morning comes from the first verse we read. Murag basaya lang akong title, Buaka ang Sudlanan. Break the box. Buaka, am I saying that right? Buaka ang sudlanan.
Magampo na ta, dahil kung mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you bless the message this morning? God, would you fill me with your Spirit? Would you give me a clear mind? Would you help my Visayan as well as my English to be very, very clear? Holy Spirit, would you speak to hearts as I speak to ears? Would you please, God, work among us today regarding this matter of personal surrender, true Christian surrender. Holy Spirit, please bless the message. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede mo maglingkod. Diha sa sugilan ng atong gibasa karong buntag, makitaan na to ang uskan nindo nga hulagway, nindo nga picture, nindo nga panaglitan sa tinuod Kristohanong pagtugyan. I'm talking about the English word surrender. What is surrender? Ang hingpit nga pagtugyan sa imong tibuok kinabuhi ngadto ni Jesus Kristo aron siya makalid kanimo. Surrender. Surrender. Si Jesus nagingo sa Luke chapter 9 verse 23. Listen to these words. Dali ka kinala mag-turn. And he said unto them, if any man will come after me. That word will in the Greek is thelo. It means naay kabubuton, naay gana. You are willing to do it. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ug siya miingon ngadto kanilang tanan, kung si bisan kinsang tao buot mo sunod kanako, itugo kaniya nga mo dumili sa iyang kaugalingon ug mo pasan sa iyang cross matagadlaw ug mo sunod kanako. Sometimes preachers try to make the Christian life look like the English expression, a bed of roses. You ever heard the bed of roses? Kabalo mo niya ng expression? Pero kanadali ang pagkakristohanon sa Biblia. Ang kinabuhi sa tinuod nga pagsunod ni Jesus Kristo, mao ang kinabuhi sa pagdumili sa imong kaugalingon ug sa pagdawa sa bisan unsang cross nga gitakta sa Dios alang kanimo. Sabta ninyong mga batanong pulong takta, gipili daan, gipili daan sa Ginoo. Now I want to be very clear this morning. Salvation is free. Libre man ang kaluwasan. But I'm not talking about salvation this morning. I'm talking about surrender. Wala ko naghiskot sa paagi sa kaluwasan karong buntag. Naghiskot ko sa tinuod Kristohanon nga pagtugyan, pagsunod ni Kristo, ang true biblical discipleship following Christ. Libre man ang kaluwasan, ang Biblia klaro gyud, ang gasa, ang regalo sa Dios. Mao ang kinabuhing dayon. If there is anything that we must do to be saved, then God is a liar because God said it is a gift. Kung naibisan unsay requirement gawa sa pagtuo o pagdawa, kung naibisan unsang paningkamot, bisan unsang requirement para sa kaluwasan, baka ko ng Diyos kaya ang gisulti regalo manggod. O ang tanan tinuod nga regalo libre. Salvation is free, not of works. Salvation is free, but watch now, but true surrender will cost you everything. Libre gayud ang kaluwasan apan ang tinuod nga pagtugyan maningil sa imuhang tanan. But I'm not preaching about salvation, I'm preaching about surrender after salvation. You can't follow Jesus until you're saved and have the Holy Spirit to help. Dili ka makasunod ni Jesus Kristo hangtod naluwas na gayud ka ug nakay bala ang espiritu nga nagpuyo sulod nimo ug magtabang nimo diha sa pagsunod niya. You can't do it in the flesh. They that are in the flesh cannot please God. I'm not preaching about salvation, I'm preaching about surrender. Almost, let me say this in English first, I'm going to translate it. Almost all false teaching, I'm talking about false teaching from people who say, oh, I believe the Bible, I'm a Christian.
almost all false teaching from people who say they believe the Bible, almost all false teaching about the way of salvation is a result of mixing the doctrine of salvation with the doctrine of separation, and they are not supposed to be mixed. Halos tanan minik nga pagtudlo kabahin sa paagi sa kaluwasan, mao ang resulta sa pagsago sa doktrina sa kaluwasan uban ang doktrina sa pagtugyan. Turn to me to 2 Timothy chapter 2 verse 15, because I feel like I need to lay some doctrinal groundwork aron klaro akong pagwali karon. I'm not preaching on the way to be saved. I'm preaching on how to live after you are saved. Salvation is free, surrender is not. 2 Timothy 2:15, kung nasa amen? Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pagtuon sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahimutan sa Dios, us ka magbubuha nga dili nagakinahanglan nga maulawan nga sa matarong nga paagi nagabahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Anytime you hear false teaching about the Bible, that is always a result of mixing things that God intended to keep separate. Kung naay pagtulog gikan sa Biblia nga dili tinuod, kanunay maong resulta sa pagsago sa mga butang nga gituyo sa Dios nga babahin. Ang paagi sa kaluwasan, pagtuo. Yan ni Jesus Kristo ang iyang work diya sa cross, ang iyang gibuhat diya sa cross. Kanang kaluwasan, human sa kaluwasan si Kristo nagyong karon maningi ako. Take your cross and follow me. After salvation, not the way of salvation. Salvation is a free gift that we accept by faith. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, that is the gift of God, not of works. Why? Lest any man should boast. Kahit tungod sa grasya kamo nang luwas pinagis pagtuo o kanadali sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios dili sa mga buha aron walay sibid sang kinsa nga tao gayud nga magpasagarbo. Maluwas ta pinagi sa pagtuo lamang. Watch now, ang tanan laing bahin sa atong kaluwasan iyat gayud sa Dios. Our part is faith, his part is grace. Sending his son, that was grace. Creating the plan, that was grace. Allowing his son to die, that was grace. Raising from the dead, that was grace. Unsa nga atong bahin? Pagtuo. Pagtuo. Turn to Romans chapter 3 verse 27. Why is that? Ngano man ang Diyos nagpili nga ang atong bahin sa kaluwasan pagtuo lamang? We just saw it in verse 9. Aron walay sibis ang kinsa nga tao gayud nga magpasagarbo. God hates pride. So he said, I'm going to make a way of salvation nga way labot sa garbo. We see the exact same thing in Romans chapter 3 verse 27 and 28. Romans 3 verse 27 and 28. Kung nasa amen. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Nanhain man ang pagpanghambog, kini walay labot. Pinaagi sa unsa nga balaod sa binuhatan, dili. Apan pinaagi sa balaod sa pagtuo. Nakon pangutana, kinsa naghimo sa balaod nga kita maluwas pinaagi sa pagtuo? Kang kinsang decision na? Ang Diyos. That is the law of faith. He said you're saved by faith, not works. So kinsa naghimo niya nga decision? Ang Diyos. And why did he do that? Because it excludes all boasting. Ang pagpanghambog wat nailabot. Wala kay katungod. Ang balaod sa kaluwasan pinagi sa pagtuo, mowagtang sa tanan pagpasigorbo, pagpanghambog o pagpasika. Wat na'y garbo kung pagtuo lamang. Dili depende sa akong buha. And then verse 28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Busa kita maghukom nga ang uskataw gipagkamatarong pinagi sa pagtuo nga walay labot ang mga pagbuhat sa balaod. I'm saying today salvation is a free gift, and I never want to make that, I don't ever want that to be confusing. Libre ang kaluwasan. But true surrender to Jesus Christ will cost you everything.
When someone says to you, so over here we have maluwas ta, pinagi sa pagtuo. Over here we have make Jesus Lord of your life and surrender everything to Him. Then na mga tao, magsagol kanilang duha, magsulti, kung ganan ka maluwas, kinahanglan ka maghimo ni Jesus nga Ginoo sa imong kinabuhi, dili tinuod. Maluwas na ta, dayon siya maningil. Pero una siya magsulti, tuo, 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 tuo. Ako nagbayad sa tanan, imong bahin ang pagtuo lamang. But, ang tinuod nga pagtugyan, maningil sa imohang tanan. True surrender demands all. Ug diri sa atong text verses karong buntag, ang Dios nagahatag kanato sa uskanindot nga hulagway sa tinuod nga Kristohanong pagtugyan. Go back with me if you would to Mark chapter 14. You might still be there. I can't remember. Mark chapter 14 verse 3. Si Kristo haduol na sa katapusan sa iyang yutanong ministry dere. Hapit na siya, dakpan, hapit na siya, ilansang sa cross. This is Mark 14. Mark only has 16 chapters, so in 15 he's going to be on the cross. Mark chapter 14 verse 3. And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious. And she brake the box and poured it on his head. Og ingon nga dito sa Betania sa balay ni Simon ang sanlahon. Samtang siya, si Kristo, naglingkod sa pagpangaon, dihay miduol nga uska babae nga dunay sudlanan nga alabastro sa pahumo nga haplas nga nardos nga hilabihan ka mahal. Ug siya mibuak sa sudlanan ug mibubo niini sa iyang ulo. First thing I want you to notice in this story is that this ointment or gitawag pahumot nga haplas, this ointment, this perfume was very expensive. Mahal kaayo. Later diha sa story, si Judas nagbana-bana nga kini na ay bili sa 300 pence. Alang sa common nga tao niya ng panahon na, kana ang sweldo sa tibuok tuig. 300 pence. 1 penny per day. Pence means plural, more than one. So, 1 penny per day ang common nga sweldo niya ng panahon ni Kristo. And they only worked 6 days a week. Well, 7 days kaya na sabadista. Dili sabadista. That's the word today. Na igpapahula. I forget what the proper word is now. But the day of rest, there's the Sabbath. And then, na sila mga holidays. So, ang ilang work matagtuig, duol-duol sa 300 days. Kini nga gamay nga sudlanan, ang perfume, unsay tawag para sa lalaki? Dili perfume. Cologne. Yeah, that doesn't fit either, perfume man. Ang perfume, sulod niya nga sudlanan. Pareho sa sweldo, sa uska tao, sa uska tibok nga tuig. That's a lot of money in a little box. Mahal kaayo. This was almost certainly the most valuable thing in Mary's entire house. Mura, pero I'm almost 100% certain. Ang regalo nga iyang gidala alang sa iyang manluluwas, mao ang pinakabililhong butang sa tanan niyang nabatonan. And she said, I want to show my love to my Savior. Nakoy pangutana karong buntag. As we think about this expensive ointment, the most valuable thing she possessed, most likely, I have a question. What in our personal lives is more valuable to us than our own will? Unsa man sa atong kinabuhi nga mas bililhon pa alang kanato
kaysa atong kaugalingon kababuton, atong kaugalingon mga plano, atong kaugalingon mga pangandoy. What is more valuable to us than that? Nothing. Wala. What we see here is a perfect illustration of surrender. Look with me at verse 3 once again, please. Tanaw verse 3. And being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment, of spikenard, very precious. And she brake the box and poured it on his head. Ug siya mibuak sa Sudlanan, ug mibubo niini sa iyang ulo. Now obviously I wasn't there, so I've never seen an alabaster box. Pero nag-research ko gamay kabayan sa pulong alabastro. Sa Greek, ang pulong sa Greek, alabastro gyapon. Alabastron, alabastros. Same word. So the word came into English from Greek and then into Visayan from English. Ang alabastro, mao ang klase sa bato nga priyo-priyo sa limestone karon. It's a soft stone. Humok ang klase sa bato. And sila naggamit niya nga bato aron maghimo sa mga sudlanan alang sa bililhon nga mga haplas. And apparently, they had developed a technology where they could make a container and then seal it. Naay paagi, I don't know if they melted it, basin dalit matunaw, kini nga klase sa bato, I really don't know. I'm not what do you call that? A person who studies rocks. And, I'm not a geologist. Studying rocks is really boring to me. And, what a nice rock. And look at that. There's another rock right over there. So many rocks. It's just, why labot? Parang wakoy pulos para nako. Si Sheena, nagtuon siya sa geology. So I used to make fun of her. So you study rocks. Nga naman kinala mo ato sa university, na dito sa parking lot, daghang yun. I'm just kidding. I understand the value in science. I'm just teasing. But it's still boring, just saying. How'd I get over there? Stones, the box. Naghimo sila sa mga sudlanan, gikanini nga bato, gitawag alabastro. Og apparently, they only use these boxes for perfume. Kay ang idea alabastro, that became the idea of a perfume box in the culture. It was used only for expensive, para sa mga mahal nga haplas lang, ang pahumot nga haplas. But what I want you to notice today is this. Kining mga sudlanan para sa mahal nga haplas, walay taklob. Gisilyo, pero dili ka makaabri niini, dayon mosilyo pag-usab, walay taklob. Kung ganahan ka mo gamit sa haplas sa sulod, kinahanglan ka mo buwak sa sudlanan. And that is exactly what it means to surrender. Ug samtang kita maglantaw nining anindo nga hulagway sa surrender, nay duha ka butang ganahan mamatiktan ninyo. I had 5. God only let me give 2. I told Mom Ruth about them. I have 5 points and they were alliterated. They were alliterated, Brother Michael. Pastor Mike doesn't alliterate anything, but 5 alliterated points, and God said, no, just the 2 first points. Karong buntag, I want you to notice 2 things. Gillette, can you help me? Number 1, ganaan kong mamatiktan ninyo ang pagbuak sa tinuod nga pagtugyan. True surrender always includes a breaking. I would like to say this morning, listen to your pastor. I'm just going to be very honest with you this morning. True surrender always hurts.
ang tinuod nga pagtugyan kanunay na ay kasakit. Kitang tanan na atong kaugalingon pangandoy, atong kaugalingon mga plano para sa atong kinabuhi. And we call that our will. Akong kapabuton para sa akong kinabuhi. Apan ang tinuod nga pagtugyan mao ang pagbuhi sa imong kapabuton aron mo dawa sa iyang kapabuton. And you listen to me this morning, that hurts. What happened? There's no G. Ang pagbuwak sa utok ni Gillette. We are all witnesses. And it's on video. Hangtod sa kahangturan. We're going to make a short, just that part, Gillette. Listen to me this morning. Listen to me now. Surrender hurts. Because we love our own will. Ang pagtugyan makasakit gayud kay nahigugma gayud ta sa atong kaugalingon kababuton. But can I encourage you? Even Jesus struggled with his will. Not in the sense of fighting God, but he had to surrender. Turn with me to Luke chapter 22 verse 41. As a man, si Kristo kinahanglan mag-surrender. Siyempre, kita nakasabot nga si Kristo ang Diyos. We're going to Luke 22 verse 41. Nakasabot nga si Kristo ang Diyos. Pero siya tao po. He was the God-man. 100% God, 100% man. Pero samtang nagpuyo siya dali sa kalibutan, nagkinabuhi siya sama sa tao, pinaagi sa gahom sa palang Espiritu. Luke 22 verse 41, tanawa, unsay, kisulti kabayan ni Kristo, and he, Jesus, was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down and prayed, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Ug siya nahilayo gikan kanila og dulan sa usa ka paglabay sa bato, ug ang gilayon, ug miluhod ug miampo nga nagiingon, Amahan, kung ikaw makabuot, kuhaa kini nga kupa gikan kanako. Hinuon, dili akong pagbuot, apan ang imo ang matuman. You listen to me this morning, ang tinuod nga pagtugyan, dili mahimo hangtod buot ka nga ang imong kabubuton mabuak aron makasunod ka sa iyaha. Every Christian must have at least one day, and for many of us, several days in our lives when our will is broken. I've had more than one. Nagkinanglan ka makasabot. Kikan sa akong pagkabata. Bisan samtang na panahon na nag-backslide ko, wala ko do sa Diyos, and I wasn't really walking with God. I wasn't doing right even in those times. As a young person in high school and junior high and elementary, even though there were times I wasn't close to God, I never really considered anything except following God. Para sa akong kinabuhi, wag yun ko naghunahuna kabahin sa bisan unsay kinabuhi gawa sa pagsunod ug pagalagad sa Ginoo. I didn't really have a plan other than I want to serve God. Even when I was backslidden, I had the blessing of growing up in a Christian home. So I grew up with parents who encouraged me to serve God. So nagplano ko sukad sa akong pagkabata, moalagad ko sa Ginoo, but God knew He still had to break my will in order to make me a servant that He could use. I've told the story many times. Diya sa akong second year sa Bible school, ang Diyos, klaro kayo, siya nagtawag ka na ako nga mo ato sa India. Klaro yun ang iyang tingog. Wala ko'y pagduda kabayan niya na hangtod karon. I loved India. I still love India. Sa 5 katuig, nagkinabuhi ko alang sa India. Nagtuon ko sa mga lengwahe, Hindi ug Telugu.
Nagtuon ko sa geography, nagtuon ko sa culture, nagtuon ko sa tanan. My life was India. Dayon ang Diyos nagpaliko na ko sa kali o nagdala ka na ko sa Pilipinas. When I arrived in Bacolod on the island of Negros, I knew 800 Telugu words and not one Ilonggo word. Try that. I could speak phrases in Telugu. I still remember the first word I learned, salamat. Nagsakay ko sa back seat sa truck uban sa pastor ni Anang Dapita, si Brother Vest. Wa siya kabalo sa Ilonggo pero gamay ra, kabalo siya gamay. And we went into a place nga na security guard. I think it was a gated community dito sa Bacolod. And sa diya nagawas mi ang tao may hatag kaniya sa iyang lisensya kaya kinala mo bili ni mong lisensya sa gate. Ang tao may hatag niya sa iyang lisensya o giyang gisulti, salamat. I said, does that mean thank you? Okay, I just learned my first Ilonggo word. I loved India. And I loved Telugu. I still love Telugu. That's making fun of my song. Sadia ang missionary ni Kuyog ni Brother Ariel, nakabisita diri sa church, taga Laos siya. Nag-Bible school siya sa Manila, pero taga Laos siya. Laos is next to Vietnam and Cambodia and Asia. It's a communist nation. Delikado gayud ang Laos. And this missionary is from Laos and going back to Laos. Nag-Bible school siya sa simbahan ni sa Bible school ni Pastor Nable sa Manila, sa Pastor Jerry Nable. And so ako nangutanat niya kabayan sa Lao, ang lingwahe nila sa Laos. And so I said, and I looked it up and I saw the way they write Lao dito sa iyang nasod. And then I took him and I showed him Telugu. I showed him and Brother Ariel. Ay, aw, aha. And ako sila naglingo. Wow. I still love Telugu. I could write it on the board. Not all of it, but most of it. Pero ang Diyos nagdala na ko sa Pilipinas. Nami dito sa Bacolod, dayon nagbalhin mi gikan sa Bacolod, ngato sa Dumaguete, nagsugod mi sa church, sa International Baptist Church sa Dumaguete. Nagalagad ko sa Ginoo dito sa Dumaguete, nagkatong ko sa Cebuano gamay, syempre nagsugod Ilonggo, dayon Bisaya na. Pero sa kamatuor ang akong kasing-kasing nagyapon sa India. Niyan ang panahon na sa Dumaguete. Dayon na hinumdum gayud ko sa adlaw. Nami sa Dumaguete, ug ang papa ni Ma'am Ruth ug yang mama, sila niabot sa India. Sila nag-alaga dito sa India, hapit na 1 year, 11 months kapin na sila sa India. And then na-close gyud dili mag-work, so sila nagbalhin diri sa Pilipinas pod na sila sa Dumaguete gyapon. Pero nainumdum ko sa adlaw nga sila niabot na sa India. Og na-surprise gayud ko sa kadako, sa kasakit nga midanga sa akong dughan. Kay na siya sa India, ug ako wala. He was where I wanted to be. Nag-abri ko sa mga boxes, nagkuha ko sa akong mga language books sa India, Hindi, ug Telugu. Nag-start ko nagtuon sa Hindi o Telugu pag-usab. Ang akong kasing-kasing, just nadanik yun akong kasing-kasing. Kanang kumuha sa India. Kanang ko, ang Diyos wala may tawag na ko diri sa Pilipinas. Kanang kumuha sa India. Di yun ko malimo sa adlaw. Si Ma'am Ruth na dito sa kusina sa ubos, nagluto sa among pamahaw. I think nagbantay sa bata. O ako nasa taas sa mong kwarta, nag-ampok ko. Samtang nagampo ko nga ito sa Diyos, ang Diyos nag-istorya sa akong kasing-kasing, klaro yun. I mean, if He had said it out loud, it couldn't have been clearer. Yang gisulti, Mike, hiposa ang imong Indian language books. Ako kang gibutang sa Pilipinas, katuna ang Bisaya. Minaog ko gikan sa akong kwarto nga to niya Ma'am Ruth, and I said it's time to put away my Hindi and my Telugu.
Ako nagkuha sa books. Nag-abri ko sa storage area. Nagkuha ko sa plastic box. We still have those plastic tubs. Gikan sa US. Nag-abri ko sa taklob. Nagbutang sa akong mga books sa sulod. Ug natingalat gayud ko sa kalalom sa kasakit. Sa diya nagputang ko sa taklob. Sa diya nagsira ko niyan nga plastic tub. Lalong yun ang kasakit. Kaya nga naman. Kaya wala ko nagtaklob lang sa pipila ka libro. Nagtaklob ko sa akong kaugalingong kabubuton. And it hurt. God, yes, my desire was spiritual, but God said, Mike, kinahanglan ko mo buak sa imong kabubuton aron makagamit gayud ko kanimo. And it hurt. Can I ask you a question? Have you ever closed the lid on the box of your will? Ikaw ba nagsira na sa taklo nganha sa imong mga pangandoy? Have you ever put away, naghipos na sa imong mga tinguha? We're talking today about true surrender. Tinuod na pagtugyan, it hurts. Say, Pastor Mike, that doesn't sound very fun. Jesus never promised it would be easy. Turn with me to Romans chapter 12, verse 1. I preach more on this verse than I think any other verse. Romans chapter 12, verse 1 and 2 we look at all the time, it seems. So today we'll just look at verse 1. Romans chapter 12, verse 1. Romans chapter 12, verse 1. Kunanas, amen? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Busa ako naghangyo kaninyo mga igsoon, pinagis mga kaluoy sa Diyos, nga kamo magtugyan sa inyong mga lawas, nga usa ka buhi nga sakripisyo, balaan, makapahimuot sa Diyos nga mao ang inyong makatarunganon nga pagpangalagan. Let me tell you something about being a sacrifice. Ang Diyos nagingon, Paul nagingon, I beg you, do what's reasonable. Give your life as a sacrifice, a living sacrifice. Let me tell you something I've learned about sacrifices. It's not comfortable. Dili comfortable ang pagkasakripisyo. It hurts. Naay sakit. Naay pagantos. Pero naalabaw pa mga ganti. Is that correct, Grandma? That was wrong, but you understand. Luke chapter 9, verse 23. Go back there with you, if you would, please. Luke 9:23. I think we read this earlier, didn't we? Atong gibasa ganiya, di ba? Luke 9:23. Yeah, we read it at the very beginning. Luke 9:23. Atong gibasa ganiya. Luke 9:23. I just figured it out. Naay sakit, naay pagantos, apan labao pa, naay mga ganti. Mas mayo na. Luke 9:23. Kung nanas, amen? And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Huwag siya maingon nga ito kanilang tanan, kung sibis ang kinsang tao, buot mo sunod ka na ako. Itugod kaniya nga mo dumili sa iyang kaugalingon, ug mo pasan sa iyang cross, matagadlaw, ug mo sunod ka na ako. Si Jesus naging kung ganahan kang mo sunod ka na ako, kinahanglan ka mo aswat o mo pasan sa imong cross. Unsa man gurang cross? Ang cross maong timaan sa pagantos ug kaulawan nga labaw sa tanan lain.
And Jesus said, you want to follow me? Accept the cross. Dawata ang krus na akong gitakda alang kanimo. I'm saying today, surrender hurts. There must be a breaking of your will. We're talking about true surrender. I said number one, I want you to notice ang pagbuak sa tinuod na pagtugyan. She broke the box. Go back to Mark chapter 14 and we'll look at verse 3 again and we'll give the final point. Basin sa preaching class, guys, ako makahatag niyo sa T-book outline. Nindo siya. 5 points alliterated, Bisaya. Sayang. Mark chapter 14 and verse 3. Mark chapter 14, verse 3. Kunana, say amen. And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious. And she brake the box, watch now, and poured it on his head. Ug siya mibuak sa Sudlanan, ug mibubo niini sa iyang ulo. I want you to notice something else from this simple verse. Watch now. Once she opened the box, she couldn't close it again. She had to give it all. It was all or nothing. Ang Sudlanan walay taklob. The only way to open it and give anything was to give all. Buak aron makatugot ang tanan ibobo. That is surrender. You can't lay half of your body on the altar. It has to be complete. Once you take up the cross, it's over. You're heading to crucifixion. It's complete. Every picture of surrender in the Bible is walay pugong. Walay hikaw. Hikaw, di ba? Number one, I said I want you to see, kanang kung mamatiktan ninyo ang pagbuak sa tinuod nga pagtugyan, it hurts. Number two, Gillette, kanang kung mamatiktan ninyo ang pagkahingpit sa tinuod nga pagtugyan. Kadaghang sa tao dari sa kalibutan nga nagatuo nga surrendered gayud sila apan sa kamatuoran dili man di ay. Kay hangtod karon napay mga bahin sa ilang kinabuhi nga gikuptan nila gihapon. They say, God, I'll serve you in this area. Ako mo lagan nimo nini nga area. And Diyos says, oh, pero ganan ko niya. Oh, dili ka na, akwat na. Wala pa kompleto ilang surrender. O kung dili kompleto, dili surrender. Kung dili pa ka andam, nga mahutan sa tanan nga imuha, diha sa pagpangalagad sa Ginoo, dili pa kompleto ang imong pagtugyan ngadto ni Jesus Kristo. Watch me now. Siya mihatag sa iyahang tanan alang kanimo, apan ikaw wala pa. Are you listening? We're in Mark. Go back to Luke with me. I want to show you the context of that verse about the cross. Luke chapter 9, verse 22. I want to show you the context. Luke 9, verse 22. We're going to look at 3 verses, 22, 23, 24. Luke 9, 22. Kunana, say amen. Saying, the Son of Man, si Cristo ang nagastorya, the Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders and chief priests and scribes and be slain and be raised the third day. Nga nagiingon ang anak sa tao kinahanglan mo anto sa daghang mga butang o gisalikway sa mga katigulangan o pangulong mga pare o mga skriba o pagapatyon o pagabanhawon sa ikatulo nga adlaw. So Jesus, before he makes his demand, first he reminds them, ako hapit na mo hatag sa ako ang tanan. May I say, kung si Kristo mihatag sa iyahang tanan na lang kanato,
naagayud siya'y katungod sa pagpaningil sa ato ang tanan. Verse 23, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Hug siya miingon nga to kanilang tanan, kung si bisang kinsang tao buot mo sunod kanako, itugo kaniya nga mo dumili sa iyang kaugalingon ug mo pasan sa iyang cross matagadlaw ug mo sunod kanako. Jesus never said, pagsunod nako sayo ng imong kinabuhi. Iyang gisulti, aswatang imong cross ug pagsunod kanako. We're talking about true surrender. We're not talking about salvation. You don't get saved by carrying the cross. You get saved because He carried the cross and you believe. Dili ta maluwas tungod maghimot ta ni Kristo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pero kung naluwas na ka, siyang imong maluluwas, He is worthy to be your Lord. Na siya'y katungod nga maningil sa tanan. And He does. Then now, verse 24. This verse is often misunderstood. For whosoever, look, notice the word for. So the context is surrender, taking up your cross. For, because, whosoever will save his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Kay si bisang kinsa nga muluwas sa iyang kinabuhi mawat-an niini. Apan si bisang kinsa nga mawat-an sa iyang kinabuhi tungod ugalang kanako, mao ang muluwas niini. This is not talking about salvation, because Jesus does not demand that unsaved people carry the cross. Kini nakastori gyapon kabayan sa surrender. It is talking about accepting your cross because it's a symbol of death. Ang cross maong timaan sa kamatayon. We often use this, and I don't think it's wrong. We often use this verse about the next verse about losing your soul and going to hell, but the context is surrender. It's talking about losing your life having no value on earth because you refuse to surrender and carry your cross. Here's the truth. For whosoever will save his life. What's in the verse before? Take up your cross. Many Christians today feel like they need to save their life from God's will. Dagang Kristohanon nagbati nga kinahanglan sila mo luwas sa ilang kaugalingong kinabuhi gikan sa kababuton sa Dios. If I follow God, mawala ni ini, daghang butang mawala. They are trying to protect themselves because they don't trust God. They don't want to take the cross because they think their plan is better than God's plan. They live their lives running from the will of God. Ay daghang Kristohanong magkinabuhi nga nagkanunay nagadagan palayo gikan sa kababuton sa Dios. And Jesus said, you can save your life from the cross, but you're going to lose it in the end. That's not talking about death. It's talking about a wasted, worthless life. Usa ka adlaw dito sa langit, silang naglayas gikan sa kababuton sa Dios. Mulantaw pabalik ngadto sa ilang yutan-ong kinabuhi. Sila mosulti, sayang, nag-usik ko sa kinabuhi na ako giyatagan sa Dios. That's the context. So let me ask you a question. Are you running from your cross? Nagadagan palayo baka gikan sa cross nga gitakda sa Dios alang kanimo? Do you know what God's will is, but you're scared to do it? Unsay area, unsay bahin sa imong kinabuhi nga dili buot ka mubuhi ngadto sa Dios? Unsay gihawiran gihapon nimo? Say, oh, Pastor Mike, nag-surrender ko ni ini. And God says, I know, salamat kayo. Thank you, but that's what I'm interested in. For many Christians, it's their appearance. For some, it's soul winning. For some, it's tithe. For others, it's music. For others, it's entertainment and movies or Facebook and Instagram and YouTube. For others, it's an uyab relationship.
or their dreams of an uyab relationship, unsang gihawiran nimo dili buot ka mubuhi. Why don't you decide today to let God break your will so you can save your life in the end? Tugote ang Diyos nga mubungkag sa imong kabubuton aron ikaw makadawa sa iya. What is it that God wants you to do but you're scared? Unsay gituyo sa Diyos pero nahadlok ka. Surrender. Surrender. Let it go. I want every head bowed, every eye closed.